Hello wapendwa, nimekuja kwenu leo na mada nzuri sana nataka tuiongelee. Mada yetu ya leo ni kwamba kwa nini watu wengi sasa hivi wanakuwa wagumu kusikia mashauri, na hayo mashauri yakiwa yanatoka kwa ndugu wa karibu. Watu wengi sana wana muda wa kupokea mashauri. Lakini kwa nini watu wanakuwa na hali kama hiyo? Maana mtu akikushauria kwa jambo fulani ambao ameona aliendi sawa na yale unayoyatenda, anakusogelea kukushauri. Ni wewe wa kuweza kusikia yale mashauri, unayachambua na unaangalia, haya ni ya kweli, naweza nikayafanyia kazi? Kwa yale umeona kwamba mashauri ambao umepewa ni mazuri, unayatendea kazi, na yale unaona kama hayakufai, unayaweka pembeni. Lakini ugundue watu wengi sasa hivi anaposhauriwa anakataa kusikia mashauri, na mara mingi huwa ya ndugu wa karibu. Na huyo mtu yuko tayari kusikia mashauri ya mtu baki tu, ambayo yanaweza kawa ni mazuri wala sio mazuri, lakini anayasikilizia na anatendea kazi. Ila ndugu wa karibu akimwambia, bwana, hiki unachokifanya ni kosa, ama hiki unachokifanya si sahihi, jaribu kubadilisha mwenendo wako, huyo mtu anakuwa yuko tayari kupokea mashauri ya ndugu. Lakini kipindi kile anapopata shida kwa yale aliyoshauriwa, kimbilio lake tena la kwanza anakimbilia ndugu yule wa karibu ili aweze kumsaidia yeye. Mtu kama huyo ambao wewe ndugu umemshauri hakusikia mashauri yako na amepata shida, je, unaweza ukamsaidia kweli? Toa maoni yako. Anastahili kusaidiwa, ama unastahili tena kumkumbusha yale kwamba siku ile nilikushauri waachane na hili jambo lakini hukusikia. Angalia wapi umefikia sasa hivi. Ama ni kumwacha tu aendelee na yale, japo kwa amepata shida ama nini, wewe muache tu aendelee na mambo yake. Yale atakayoyapata peke yake ataangalia jinsi atakavyotatua. Asante sana na Mungu atatubariki wote. Naomba maoni yenu. Asante.